ubundi murabona yuko iyi mva twacukuye irajya mu nde. Urukiko rwaje guhagarika uwo mwanzuro we rwemeza ko Edgar Carwarungu agomba kuza gushyingurwa mu gihugu cye n'abaturage baho bakabona uburenganzira bwo gushyingura perezida wabo mu cyubahiro. Yes, reka nangire mbasuhuza aho muherereye hose mu Rwanda no hanze yarwo. Ingendo Weekres ambasaderi w'abadiaspora. Aho waba uri hose, ibyo waba uri gukora byose, Imana ibiguheremo umugisha. Imana iguhe kuronka ibihwanye n'ibyo wagiye gushaka. Ingendo Weekres ubifuriza amahoro n'imigisha bituruka ku Mana Data. Wakwibaza uti Weekres atuzaniye ibiki kuri Sirius TV Show Radio? Iyi ni radio na televiziyo. Mbazaniye inkuru ya hano muri Zambiya. Umugabo wahoze ari President Edgar Carwarungu byakomeje kuba gaterera nzamba. Ibye byayoberanye. Leta ya Zambiya yitabaje inkiko ivuga iti turabigira ute, turabigenza ute ko twamaze gucukura, ko twamaze gutegura neza aho uwari perezida wacu Edgar Carwarungu agomba kuza kuruhukira. Nkaba mbona ibintu mwabigize serious ngo nimushaka ko aza gushyingurwa hano muri Zambiya. Murabona iyi mva twacukuye irajya mu nde. Perezida Hakainde Hichilema yasimbukiye mu nkiko avuga ati nshaka ko dukeneye ko nk'abazambiya mwanjye noneho ubahagarariye, nshaka ko uwahoze ari umukuru w'igihugu cyangwa se uwo nasimbuye kuri uyu mwanya nicayeho aza agashingurwa hano muri Zambiya. Abaturage bose nyoboye bafite uburenganzira bwo gushingura perezida wabo. Uyu Edgar Carwarungu yaje gushiramo umwuka ari muri Afrika y'Epfo. Umuryango wa Edgar Carwarungu waje kumvikana na leta ya Zambiya ko Edgar Carwarungu agomba kuza gushyingurwa hano muri Zambiya. Leta ya Zambiya irategura ibintu byose, ku munota wa nyuma bati ntago tumuzana, si dukeneye ko weho perezida Hakainde Hichilema ubasha kubona umurambo wa perezida Edgar Lungu. Ubwo niyo mpamvu perezida Hakainde Hichilema yanyarukiye mu nkiko avuga ati, for you to share this grief with us. We are very grateful. We don't take neighbors for granted, brotherly, sisterly countries for granted. So when this gesture is extended to us, it's only normal for us to say thank you and thank you very much. Please pass the message to President Mnangagwa. And we have been having challenges with the family as to agree burial rights. By now, they've already announced the program of the funeral. We do believe that we will be able to reach consensus. My approach, our government's approach, for me as head of state, is to focus on dialogue rather than conflict, to focus on positive dialogue, not to roll out the powers of the president all the time. So negotiating, agreeing with the family, listening to their concerns, their desires, has been something we decided to invest in and not to just push through things. So we apologize for the delay. By now you should have gone away with the program.
So we believe we'll reach some conclusion with the family, amicable conclusion, and then we'll be able to communicate the funeral program to you as Zimbabwe through President Mnangagwa and yourself and the government and the people of Zimbabwe, our family members across the river. Where I was brought up, if you asked the description of Zambia and Zimbabwe, we use a term we call Zimzam. So that's how we define ourselves, Zimzam, meaning Zimbabwe, Zambia, Zamzim, whichever way. So please bear with us. Express that apology to the President that will be coming to you soon with the formalities of the burial to honor our 6th President, honor him properly by burying him decently in our country, not in any other country, but in our country, because he was our head of state. Muri Afrika y'Epfo rwaje kumva ikirego cy'umuperezida Hakainde Hichilema rusanga gifite agaciro rufata umwanzuro wo guhagarika gushingura Lungu muri Afrika y'Epfo, aho umuhango wo gushingura uyu Lungu wari uteganyijwe kuri uyu wa gatatu washize tariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo uyu muhango wo gushingura wari uteganyijwe. Urukiko rwaje guhagarika uwo mwanzuro we rwemeza ko Lungu agomba kuza gushingurwa mu gihugu cye n'abaturage baho bakabona uburenganzira bwo gushingura perezida wabo mu cyubahiro. Yagombaga gushingurwa i Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Uyu Hakainde Hichilema mu ijambo rye ubona babaye cyane ku maso, yari arimo avuga ati ntabwo bikwiye yuko twacukura ngo dutegura aho gushingura umuntu umuperezida wacu ubundi tuvutswe ubwo burenganzira. Ubundi murabona yuko iyi mva twacukuye irajya mu nde. Hano muri Zambiya abaturage baho bose bari batangiye kuvuga bati wasanga uyu Lungu ataranapfuye koko, wasanga ari plan B bari gutegura kugira ngo uyu cyangwa se Hakainde Hichilema yirare ko nta muntu ukomeye bahanganye mu matora, ubundi ajye kubona bone umugabo araje ati ndiyamamaje. Ariko nk'uko bigaragara, nk'uko bizwi, ntago ariko bimeze. Umusaza twemeraga twese muri Zambiya yaratabarutse. Ubu dutegereje igihe azagerera hano muri Zambiya nk'uko bisanzwe Sirius TV Show Radio tuba tuhabaye cyane, tuzabibagezaho umuhango wose tuzawukurikirana live, namwe tubibereka kuri kamera za Sirius TV Show Radio. Iyi ni radio na televiziyo muri aka kanya ihagaze Lusaka muri Zambiya. Aba diaspora mwese ndabashuhuje muherereye muri Zambiya, by'umwihariko mukurikira Sirius TV Show Radio. Ndakubona cyane Aristide, umurundi cyane rwose,
muri commentaire aba yakamejeje atubwira ko adukunda cyane, natwe turagukunda cyane. Aristide ni umudiaspora uherereye hano muri Zambiya w'umurundi.